Ćao, ja sam Nikola, vi gledate novi video na Redline Money kanalu. Kao što vidite, nalazimo se iznad Lipaca, iznad zaljeva. Krenuli smo na odmor, uglavnom idemo na Žabljak, tako da snimam kasnije, nisam stigao snimam u Herceg-Novi ništa, tako da nema veze. Uglavnom, snimit ćemo nešto malo puta, idemo prvo do Nikšića, posjetimo jako dobre ljude, to nam je obavezno, poslije nastavljamo ka Žabljaku, tako da vidjet ćemo šta ćemo sve da stignemo danas. Idemo polom, Alfom ne idemo jer Alfom se ne isplati da se ide do Žabljaka nikako, tako da uživajte u nastavku videa i nadam se da će vam se svidio ovaj video jer planiram da napravim 3 različita videa iz ta 3 dana koja smo mi gore, tako da uživajte u nastavku, vidimo se. Nisam se pohvalio, dobio sam novčanik za, šta je danas, izmišljeni dan momaka. Izmišljeni mi je izmišljeni nacionalni. Da, dobro, nacionalni. Ništa. Uglavnom, ja sam dobio novčanik. Ona je dobila ništa. Ja nisam momak. Ja sam muško. Šta? Ja nisam momak. Pa je dobro, hvala Bogu. Ja sam dobila godišnji odmor. Da. Ma najjačeg momka na svijetu moguće. Blago meni. Restovata. Evo nas iznad Slanog jezera i naravno da smo morali tu da stanemo, jer ako nisi tu stao da se slikaš jednako da nisi bio ni u Nikšić ni bilo gdje drugo, tako da morali smo da stanemo malo. Evo nas, ne znam ni gdje smo, krenuli smo uglavnom prema Žabljaku, izašli smo iz Nikšića, nismo stigli da idemo na kafu kod ljudi gdje smo trebali da idemo, jer je bila gužva, vidjeli ste prije sam ostavio snimke, katastrofa, sat i po vremena smo čekali, tako da ćemo to vjerovatno u povratku, stigli smo da odemo do manastira, to sam ostavio, ima i tu snimaka i slika, i uglavnom to je to sad, imali smo najjaču uslugu inače u kafić gdje smo sjedali 20 minuta i niko nije došao, ispušio sam 2 cigare i preblejali smo, konobarica bleje onako za šanke, ne zanima je ništa u životu realno, ladovine najjača je njoj na poslu, tako da nebitno ostalo sve, vozimo se kroz šumu i ništa nema zanimljivo da se vidi, sve što ima zanimljivo sam već snimio, tako da vidimo se kad dođemo na Žabljaku u smještaj gdje smo rezervisali.
i Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Na samom kraju videa stigli smo u apartman, oduševljeni smo apartmanom, stvarno sačekali su nas ljudi kao da smo im ne znam ni ja rod neki, uglavnom ima svega, full je opremljen apartman, ostavili su nam čak i pitu i meze i sve, znači bio sam u dosta apartmana, ali u ovako opremljen i ovako dočekan nisam do sad niđe, tako da stvarno želim da pohvalim, evo tek smo stigli, ali opet da pohvalim apartmane, ostavit ću njihovu sliku i link neđe na ekranu. Sve ste mogli da vidite, ostavit ću još par snimaka, vjerovatno prije ovoga, ali u suštini ako ne bude, to je to za ovaj dan i za prvi dan našeg odmora. Sutra ćemo neđe da šetamo, da vidimo kako to izgleda po Žabljaku i slično, bar u ovo doba godine. I to je to, nadam sam vas svidio video, ostavite like i subscribe za još ovakvih klipova i sutra očekujte novi. Ćao!